Hakan riu tadi guna opera araja arpu aru MLA ke South Shillong ubah Sanbor Sulai ulapun ke puram ikinong tray kibayo duna hakajing yo jingseo. Ya kani kejelang pun ke puram lapun long ha ususu thang auditorium hakabala dan hadun riu spa san prangot kinong tray kibau MLA ulapun ke puram. Kini kikin thup nadu kinong nya taksi kinong sar surok kinong sajjan nong kinong tray aganwadi ki asha kinong sam shana bat kibai. Habakran hakani kejelang ubah Sanbor Sulai uloong bakini kinong tray kidai gibrano senyang shibun chki imlang kasalang bar klem baki kala barpin kiwene kejela khamtam ye kejinglong dishnong kithau yakini kinong tray la ais ngobha da kasong pisa bar kijing ais ngobha kalau bakani kasih di kong kawa nakayang kejing ais mut tu member ka BJP ni South Shillong bu ye shonglang no port sokwa ki member jog MCIC nanti South Shillong ba mo EGE ki I award the students ba pass graduation ki I award the state award the national award nre pi wala ka lagi di siu ko bare kabatang mana ka lagi yang kabinet jog sarkar mga kuminister ilay raya ngalapan tu ngalakan nabu kunsim para sogi so sendiri pada ka honorarium betuki kibatri ba bikin saya enhance na bikin enhance na lucu ada assumption very soon yang penting ya kan GC de kalau masih coba dikong kapa dengan decision yang masih ini mono bangsa jadi ini kamu itu boleh trade boleh office boleh kuon sibun deh tapi bawa bangsa jadi bersajian bahasa ini surau kihuju surau kenalan kini punya dilungi baru dia bergeca marten nangka kecil samsana jadi belum kamu jinta juga sorka kinong tray apa ki dispensary ki CHC PHC hospital kinongnya taksi lalu mengambil moral pergi ke office hospital lagi sekayang kedua berbeda berbeda ni kami cakap ada dong lebih banyak bayi dari semula nora sosmed dari beberapa bayi ke akhirnya masa kalau kita lagi strike perjuangan sejauh ini pahal dan masuk rupiah. Travel with style and comfort with the all-new Force Traveller Tourer customized by Bomb for Force Shillong. Enjoy its big and comfortable cabin along with its large boot space. A new leather interior along with furnished floors, individual charging stations, personalized overhead air conditioning with pleasant after-dark lighting. Comfortable reclining seats, adjustable side mirrors and aerodynamic luggage carrier. For more customizable options, contact Bomb for Force 3rd Mile Upper Shillong.